keilo i atu talafola Radio Samoa i le nei tai au si mail whaafonga o tala o le asa tofi. Ua tua ia e au se tālia ni usila, o ia leo lo o whaatua iai ona sa o loto le whewha i le vāo atu no e lua. Sau no le palemi o au se tālia Scott Morrison, o leo o lo o whaatalitari mai ia Jacinda Ardern malana whai ngā malo, po o a whea asa o loto ai leo mai o tangata au se tālia. Ua tua ia e Morrison Jacinda, e leo mana o e o mai tō risi au se tālia e whaalua lato tupe i Queenstown. O saunoanga nei a Morrison, na sau i tonu o nai tu la tālo na mai a whaalau i loa le taitai o le National Judith Collins, lo na fina ngalo wa tatau ia ni usila, o na tatalo na whai totoa ia au se tālia. Saunoa Collins, o lea e lelei le wha ai unga au se tālia o lo whai e le taimi nei. E loa lo wa maua community cases i ni usila, tau fia loa le saolotonga o tangata ni usila tau nu watu mō sina taimi le tu mau. Ma e mawhai ona wha taitai ia i ni usila. Ai mai le tamaitai palemia Jacinda Ardern, o le toe fo'i mai o le COVID tu e le community whaato a umatu lea e pe ona toe to soa i tua fuafuanga, na mua i whailo mai e ono a mata le neisa o tonga le umal masina le neo mati, ma e le ngata fo'i la ia ni usila, ai whaapea fo'i isi se tete o au se tālia. Ai mai le minista o le COVID Chris Hipkins, e fōlinga mai e le vave ta talaina i totonu o le nei masina, ma a whai e tua i atu ni usila o Sauno Morrison, o le aolo tangata o se tālia e isi no fuanga. Ua whaatono e le minista o whanau le oranga tamariki e sui o na awala. O le tae ona nafi na tūla i luma le komiti filia le mtanga luenga a o iai le toi ilo ana ngā luenga wha le tausanga le minista. Le ana whaiai nei saunoanga. E tolu vaenga o le whaatonunga Kelvin Davis, mua o le sootanga o whanau matangata Maori i totonu o a aita itasi. O le sootanga ma le au whainga luenga, whaapei ma le si o manga o loo si o miai le whaala potopotonga. Sau no le minsta, o le itu ta awe te taona tuli mata ia o le whaamatu atu i tangata Maori ma a aita itasi o puna oa po resources, lātou te fili ai po o le ale whai unga i tala whiunga le lei i tu o loo a awhia. O le ufa fo lātou le finangalo le minsta, o le masino uni e te taona tali mai ele o ranga tamariki, ma le laulau a fono i meto tia a wale whaale leia le au au nanga. Ua te ena le vaenga o whemalanga inga visa o nisi le au ngā lulua i lunga le vaa le boat, o le ua le a whiai ni usila ai wha asasa o loi au se tālia. O le boat valus furu 5 mita lo na umi, na wha moe e a whiai ni usila mō ngā luenga toe wha le leia, lea e wha apea i tusa ma le tolu 4 miliona lo na tau, ato ai ma le fia matamata i tu unga ale Americans Cup na nafi. Peitai, o le toa fito o le luas fulma le tolu o na tangata whai ngā luenga, e le Italia ina le vaenga o whemalanga inga talo sanga mō visa e mawhai e ona uru whale mai. I le whai unga le vaenga o whemalanga inga, mai le luas fulma le tolu talo sanga mō visa o ni tangata ngā lulua i lunga o vaa. O le isi toa fito e fōlinga mai, ua nā o ni pāsese, ai e le o mo mia tele mo le mafuanga o le o mai ai o le vaa i ni usila. O loo sa wai mal wha amalamanga le li pule o loo ngafa matalo sanga o visa motua oi. Peter Elms, mo au waa mai atunu i whafo e whaato a ma whai ona talia lantu talo sanga o tangata ngā lulue pe a whai e wha amao ni eiso e ngale vaenga o whemalanga inga o nise mo o mia mo le mafu anga i pe ona sa wa i le talo sanga. Ua toi wha amamafa mai ai le vaenga o whemalanga inga i lantu o loo iei fuafuanga i fianga i mai i ni usila, mo whai ngā malanga wha ape nei, e te tau lava na mautinoa wa mai atu inatu le ioe ale vahenga whemalanga inga whaato a o mai. O lea ua sau tala o le toe tala mai o le sauletonga e tau nu o toi tangata ni usila i au se talia i au noa ma le tau whaanofo i sea. Toe tasi minute le tu lais fululua al vaveawa nā nei, o le ato i tala ili nei sauletonga, e mawhai o nanga i sao i a inga, ai le o le whaanofo i sea mole se fulu whaaso. O le ua mawalalo le ono la matio so i fua ono le pepeso le vairusi au kilani, pei ona tau fiai, pei tae i le whai unga o whailo mai, e ese lava fo i whai unga stete malato tapu, ma ua whautua i nei tangata ni usila whai malanga i au se tālia, siaki mua tu unga o iei stete o le aanga i iai, ai ele i tuuwa e se atu. O lea sa olotonga, ele o mawhai lava ona tu inato i ni usila i tangata au se tālia taunu mai. Ma wale tino maliwe wha manu alia se tasi na maua mai po ke koe. Tu wha atasia tala fōwolo i le mauta ngase e miro mua le ua wha manu alia. O lo ngā lulue nei leo e sa ili le aingo le ua maliu, mana wha au le poana po leo ngā leo i le alava vaengo au kilani. O le soe wha iaiso e soenga i le tino o le ua maliu. Wha i watu i fuafuanga le malo matu ingo le nei tausanga,
Ua manino mai fuafuanga le malo le lisi o tangata o le a whaamuamua i tui o le COVID, a o tāpena i le whaasoina o le 2 miliona tangata i tutono o le tolu i le whāmasina o i luma. E whākulupu o vaevaina iai, ma o loola vea i le lisi o tangata e whaamuamua, tangata mātutua o Aukilani i Saute, tangata mātutua o lo ino fuanga whaapitoa mo tangata mātutua patino le i tangata Maori ma Pasifika, whaapea i tangata whainga aluenga i tua oi. O le whai unga le masina nei o lo fuafua le a amata whaiai tui o tangata mātutua iaia a fianga tau soifua māloloina, ai e lunga to o le onos fu 5 tausanga o Aukilani i Saute, pe ona sau noa i le Minstall Koviti Chris Hipkins, a o isi uma tangata mātutua sidia ma le taiono 5 tausanga o New Zealand e whaanto a amata whaia tui ia me. Ai mo le loa loa o tangata o Aukilani i Saute e le o ngā lulua i ngā luenga e maua lunga le ono lamatia i le soifua i le vairusi, e whaanto a maua wanoa uma le kulupu muli muli le e whaia umai tui o tangata o tutoio le atunuu, amata mai le masino i ulai. E o mai ana nafi, pe tusa ma le se fulu walu wafe, tangata whai ngā luenga i tua oi mo lātou a inga, ua mai a whai o lātou tui. Tala nao nei tai au, manuia nei aso.